Dr. Jake Fehratović dao je prijedlog da se napravi pauza kako bi odbornici mogli otići klanjati džuma namaz, ali je Ugljaninova lista odbila taj prijedlog, da bi već narednog trenutka isti prijedlog dao dr. Ugljanin, a odbornici prihvatili. Ja se tražim pauzu zbog džume. Vi smo muslimani, treba da krenemo za džumu, evo ga pola 12 i predlažem da tek poslije džume počne sjednica da radi. Onda stvarno nema vremena, ovdje ima i vama Bošnjačko nacionalno vijeće, tako da ga nekada čine uglavnom muslimani i tražim da se glasa o tome da mi idemo na pauzu dok poslije džume namaza i da Bošnjačko nacionalno vijeće nastavi. Kad mislite da napravimo pauzu? Ako vi kažete sad, dajem na glasanje prijedlog Jahje Fehratovića da se pauza napravi odmah sad. Ko je za? Hvala. Poslanički klub Većine Bošnjaci Sandžaka i Albanci Preševske doline, mi smo napustili tu farsu, taj cirkus od Skupštinskog odbora za manjine i ravnopravnost spolova i ljudska prava. Rekli smo da taj cirkus je taj jedan drski i bezobrazni provokator koji je predsjednik odbora pokušao je mene da spriječi kao predsjednika jedne poslaničke grupe da ide na džumu. Magač je jedan, ne zakazuje se Saša na kući džume. Ne zakazuje se Saša na kući džume.